Pozdrav ljudi dragi, nadam se da ste mi svi super. Evo jedan brzinski neplanirani video od mene jer želim da najavim svoj sljedeći video koji će biti unboxing proizvoda. Tako da baš se radujem da vam pokažem o kakvim je proizvodima riječ. Jako su kvalitetni i baš sam se radovala tim proizvodima. Također želim da iskoristim priliku da se zahvalim svim novim ljudima koji ste tu jer vidim da vas ima. Želim da vas pozovem i da zapratite moj Instagram profil Mirela ovdje na kom svakodnevno dijelim sadržaj. Tako da evo, znate da volim da snimam ove voiceovere i moj kanal je ovako baš novi kanal. Ali se nadam u budućnosti da ću vam što češće snimati i što češće prikazivati različitog sadržaja. Evo ga, toliko za danas. Šaljem vam puno pozdrava, morskih pozdrava i družimo se u novom videu.